Nshuti bakunze Mavu TV online, uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda mwateguriwe n'itsinda rigari ry'abanyamakuru baba babakusanyirije bayakuye mu bitangazamakuru bikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibikorera hanze y'u Rwanda. Uyu ni umwanya rero ho kugira ngo ayo makuru tuyabagezeho, wowe gusa icyo usabwa kugira ngo aya makuru ajya kugeraho vuba kandi mu buryo bwihuse ni ukukora subscribe kugira ngo nitujya tuyashyiraho nawe ujye uhita ubona notification cyangwa se akarango kakumenyesha ko dushyizeho amakuru kugira ngo ubashe guhita uyakurikirana. Uyu ni umwanya rero w'ayo makuru. Mu nama nkuru ya polisi yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 3 Ukuboza 2020 byatangajwe ko kuva uyu mwaka wa 2020 watangira abapolisi 425 bamaze kwirukanwa mu kazi bazizwa imyitwarire itandukanye idahwitse irimo nko kwaka ruswa. Gusa uwo mubare ni muto ugereranyije na 587 birukanwe mu mwaka washize wa 2019. Iyi nama yabereye ku cicaro gikuru cya polisi y'u Rwanda kiri ku Kacyiru, yari iyobowe na Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Johnson Businge unafite polisi y'u Rwanda mu nshingano ze. Yari kumwe n'umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP Dani Munyuza. Muri iyi nama yitabiriwe n'abayobozi bakuru muri polisi y'u Rwanda, abamashami ya polisi y'u Rwanda, abo mu ntara z'igihugu, mu turere n'abandi. Umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP Dani Munyuza yatangaje ko imibereho n'imikorere myiza by'abapolisi bikomeje kwitabwaho, gusa ngo hari abakirangwa n'imyitwarire itari myiza ituma basezererwa mu kazi. Ati nubwo hashyirwaho imbaraga nyinshi ngo iyo mibereho irushaho kuba myiza, hari bamwe mu bapolisi bakigaragaraho imyitwarire itanoze, harimo kwaka no kwakira ruswa. Muri uyu mwaka wa 2020 abapolisi bagaragayeho imyitwarire mibi ni 425 bahanishijwe kwirukanwa muri polisi y'u Rwanda. Iyi mibare ni mike ugereranyije n'uyu mwaka ushize wa 2019 aho hirukanwe abapolisi 587. Minisitiri Businge yibukije abapolisi ko iteka mu bikorwa biharanira umutekano bagomba kuzirikana gukora akazi mu buryo bunoze, bwubaha ikiremwa muntu kandi butarengera amategeko. Mu minsi ishize polisi y'u Rwanda yanenzwe bikomeye n'abantu batandukanye kubera bamwe mu bayigize bashinjwaga gukoresha ingufu z'umurengera mu iyubahirizwa ry'amategeko. Ibi byatumye muri Nzeri Perezida Kagame atanga amabwiriza ku buyobozi bukuru bwa polisi ko icyo kibazo gikwiriye gushakirwa umuti kandi kigacika burundu. Nyuma umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yatangaje ko bidakwiriye ko umupolisi akoresha ingufu z'umurengera ndetse ko polisi igiye gushyira imbaraga mu kumenyesha abanyarwanda uko bene abo barenga ku mategeko bakurikiranwa. Yatanze ingero ku bapolisi barimo uwarashe abaturage mu karere ka Nyanza n'uwakubise umuturage i Rwamagana akitaba Imana, aho bose bari gukurikiranwa n'inkiko. CP Kabera avuga ko polisi ifite inzego zayo zishobora guhana umupolisi, ariko iyo hari uwahawe igihano kirengeje amezi 6 uyu ngo ahita yirukanwa burundu muri polisi y'u Rwanda. Amakosa ahanishwa kwirukanwa muri polisi y'u Rwanda arimo guta akazi mu gihe kirenze iminsi 15, kugurisha ibikoresho by'akazi n'ibyafatiriwe, gutunga ibikoresho bishobora kwaka cyangwa guturika bigamije guhungabanya umutekano, cyangwa ugaragarwaho imyitwarire iteye amakenga ko yakiriye ubwe cyangwa binyujijwe ku wundi, yewe niyo inkiko zaba zitarafata ibyemezo byazo n'andi. Muri aba bapolisi birukanwe kuva uyu mwaka wa 2020 utangiye harimo 56 bo ku rwego rwa ofisiye birukanwe muri Kanama, aho urutonde rwabo rugaragaraho ba ofisiye bakuru 3 n'umwe wari ku cyiciro cy'abakomiseri muri polisi y'u Rwanda. Umugereka w'iteka rya perezida ryo kuwa 17 Kanama 2020 ryirukana burundu ba ofisiye muri polisi y'u Rwanda ugaragaraho Assistant Commissioner of Police ACP Mutsinzi Eric na Senior Superintendent of Police SSP na ba Senior Superintendent of Police SSP 3, SSP Vuningoma Alexis, SSP Kabanda Emmanuel na Kamari Celestin nk'abafite ipeti rikuru. ACP Eric Mutsinzi yaramaze igihe muri polisi ndetse yabaye umuyobozi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru. Yanayoboye batayo y'abapolisi b'u Rwanda bagiye mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo mu mwaka wa 2016. Ni mu gihe SSP Kabanda yabaye umuvugizi wa polisi mu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda. Muri Mutarama 2019 yari mu itsinda ry'abapolisi 140 berekeje mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Centrafrica buzwi nka MINUSCA, yambaye ipeti rya Chief Superintendent of Police. Mu birukanwe kandi harimo ba Chief Inspector of Police CIP 9, ba Inspector of Police IP 20 na Assistant Inspector of Police 23.
Ikinyamakuru cyo mu Budage Bild kimaze igihe cyandika ku mugabo witwa Adolf Hitler Unona watowe nk'umujyanama mu buyobozi bw'akarere ko muri Namibia ku itiki y'ishyaka SWAPO riri ku butegetsi muri icyo gihugu. Uyu munyapolitike wiswe Adolf Hitler n'ababyeyi be yatsinze amatora muri kamwe mu turere tugize igihugu cya Namibia, gusa avuga ko nta mugambi afite wo kwigarurira isi nk'uwabazina be washoye isi mu ntambara ebyiri karundura. Adolf Hitler Unona yatowe ku majwi ya 85% muri Namibia, aho usanga amazina y'imihanda itandukanye n'uduce tumwe na tumwe bifite amazina y'Ikidage. Ubudage nibwo bwakolonije Namibia cyo kimwe n'ibihugu birimo n'u Rwanda. Hitler yatsinze amatora agendeye ku itike y'ishyaka SWAPO riri ku butegetsi muri Namibia kuva mu 1992. Yabwiye ikinyamakuru Bild cyo mu Budage ko atarajwe ishinga n'ingengabitekerezo y'abanazi ari ryo shyaka rya Hitler w'Umudage. Yagize ati, data yanyitiriye uyu mugabo, birashoboka ko atasobanukiwe icyo Adolf Hitler yari agamije. Nkiri umwana nabibonaga nk'izina risanzwe, ngeze hejuru y'imyaka 10 nibwo nasobanukiwe ko ari izina ryashakaga kwigarurira isi. Hitler wo muri Namibia avuga ko mu busanzwe umugore we amuhamagara Adolf Unona, gusa akaba adashobora guhindura izina rye bijyanye n'uko yakererewe gusobanukirwa icyo rishatse. Yagize ati, kuba mfite iri zina ntibisobanuye ko nshaka kwigarurira Osham ariko agace yatorewemo, bisobanuye ko nshaka kwigarurira isi. Unona yatowe ku majwi 1,196 ugereranyije n'uwo bari bahanganye, bimuhesha kwinjira mu buyobozi bw'agace ka Oshana. Ishyaka rye rya SWAPO ryatsinze amatora mu gihugu hose ku ijanisha rya 57, gusa rikaba ryarasubiye inyuma cyane ugereranyije n'amatora yo muri 2015 ryatsinzwe ku mpuzandengo ya 83%. Nyuma y'amezi hafi 6 urukiko rutegetse ko afungwa by'agateganyo iminsi 30 mbere y'urubanza mu mizi, Niyonsenga Dieudonné Alias Cyuma Hassan nyiri televiziyo ikorera kuri murandasi yise Ishema TV yaburanye kuri uyu wa gatanu tariki ya 4 Ukuboza 2020 aregwa n'ubushinjacyaha icyaha cyo gukubita no gukomeretsa gusa mu gihe yatangiye aregwa ibyaha bitatu. Uru rubanza rukaba rwaje gusubikwa nyuma y'uko uregwa atanze imbogamizi zirimo ko atabashije kubonana n'umwunganira mu mategeko. Uru rubanza rwa Niyonsenga Dieudonné watangiye aregwa ibyaha bitatu byo gukoresha inyandiko mpimbano, kwiyitirira urwego rw'umwuga no gusagarira abashinzwe umutekano, rubaye mu gihe umubavu wari ufite amakuru ko ruzaburanishwa ku wa 10 Ukuboza 2020. Ku wa 19 Kamena 2020 nibwo umucamanza yasomye umwanzuro w'urubanza rwa Niyonsenga Dieudonné wari wajuririye icyemezo cy'umucamanza wa mbere kimufunga iminsi 30 y'agateganyo, ategeka ko iki cyemezo kidahinduka. Ni umwanzuro wasomwe mu buryo busa nk'ibanga kuko umubavu wari wabwiwe ko udasomwa ku wa 19 Kamena 2020, nyamara bigeze ku wa 2 tariki ya 24 Kamena 2020 umenya ko wasomwe kuri uwo munsi. Nk'uko byasomwe n'urukiko ngo ubushinjacyaha bwari bwatanze impamvu zinyuranye kandi ngo zikomeye zituma Niyonsenga Dieudonné akurikiranwa afunze by'agateganyo, umucamanza ziha agaciro kuva ubwo Cyuma Hassan yinjira mu buroko kugeza kuri uwa gatanu aho yaburanye nyuma y'amezi hafi 6 afunzwe by'agateganyo. Mu iburanisha ryo kuri uwa gatanu umucamanza saa 4:01 yasomye abaregwa aribo Niyonsenga Dieudonné uzwi nka Cyuma Hassan akaba nyiri televiziyo ikorera kuri murandasi yise Ishema TV na Komeza Usenge Fideli umushoferi wa Cyuma Hassan. Mbere y'iburanisha Niyonsenga Dieudonné waburanishwaga ku ikoranabuhanga ari kuri gereza ya Mageragere yabanje kubaza umucamanza niba umwunganira mu mategeko ahari ndetse asaba ko baramumwereka ariwe Maître Gatera Gashabana. Umucamanza yahise abaza Niyonsenga Dieudonné niba icyaha cyo gukubita no gukomeretsa aregwa cyemera, ahawe ijambo atangira we avuga ko afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yagize ati, mfunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yagaragaje kandi imbogamizi ahura nazo zirimo kutabonana na avoka we, kuba hari ibikoresho bye byafatiriwe n'ubushinjacyaha kugeza ubu ibyo avuga ko birimo n'inyandiko zimushinjura kandi ngo bikaba byarafatiriwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yahise asaba gufungurwa by'agateganyo, gusubizwa ibikoresho bye byafatiriwe n'ubushinjacyaha, gutegeka gereza gushyira imyanzuro y'urukiko muri systeme no gutegeka gereza kumwemerera kuvugana n'umwunganira mu mategeko. Ku kuvugana na avoka we, Maître Gatera Gashabana nawe yasabye ko byakorwa kandi akavugana nawe mu buryo bw'ibanga. Gusa ibi umushinjacyaha yabitesheje agaciro by'umwihariko ku bikoresho bye byafatiriwe, avuga ko kamera atari ikintu cyangirika. Aha Niyonsenga Dieudonné yahise avuga ko afite impungenge ko kamera ye yakwangirika kuko ngo yafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ku gutegeka gereza gushyira imyanzuro y'urukiko muri systeme, umushinjacyaha yavuze ko byo ari uburenganzira bw'uregwa. Ku zindi mbogamizi zagaragajwe n'uregwa zatumye umucamanza ahita asubika iburanisha ategeka
ko ruzasubukurwa ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa 12 2020. Niyonsenga Dieudonné uzwi nka Cyuma Hassan yakunze kugaragara akora inkuru zivuganira abaturage bafite ibibazo bitandukanye ataretse no kunenga abayobozi batuzuza inshingano zabo uko bikwiriye. Umugabo wo mu gihugu cya Kenya witwa Peter Kigeni w'imyaka 32 wari uherutse kuzuka nyuma yo gushyirwa mu buruhukiro bw'ibitaro, kuri iyi nshuro yongeye gupfa. Peter Kigeni mu cyumweru gishize nibwo yavuye mu bapfuye nyuma y'uko umukozi ushinzwe gutunganya imirambo yari agiye kumutunganya ngo ashyingurwe. Yari amaze igihe arwaye indwara idakira nk'uko BBC yabitangaje. Amaze gukangukira mu buruhukiro bamusubije mu bitaro nyuma aza gusezererwa. Ku wa kane ushize yabwiye ikinyamakuru Daily Nation ko yishimiye ko yavuye mu bapfuye. Yagize ati uyu ni umurimo w'Imana. Ni inkuru yavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zo muri Kenya, ndetse abadepite bo mu gace ka Kericho basabye ko iyo ngingo iganirwaho hagakorwa iperereza ku cyateye icyo kibazo, kuko benshi bavugaga ko ari uburangare bw'abaganga. Kuri uyu wa kane tariki ya 3 Ukuboza, umuryango wa Kigeni watangaje ko noneho yapfuye bya nyabyo. Mu gitondo cyo kuri uwa gatanu tariki ya 4 Ukuboza 2020, abaturage bo mu murenge wa Rukomo mu karere ka Gicumbi basanze umubiri w'umusore w'imyaka 24 y'amavuko mu ishyamba. Hari abakeka ko yiyahuje ibinini by'imbeba bizwi nka sumu ya panya. Nyakwigendera witwa Nsengimana Diogene bamusanze yapfiriye mu ishyamba riherereye mu mudugudu wa Kabuga, akagari ka Cyuru, mu murenge wa Rukomo, mu gihe iwabo basanzwe batuye mu mudugudu wa Gacyamo, akagari ka Nyiragifumba, mu murenge wa Manyagiro. Abaturage bahageze bwa mbere ahagana saa moya za mu gitondo cyo kuri uwa gatanu bavuga ko basanze iruhande rw'umubiri wa nyakwigendera hari ishashi ivamo ibinini by'imbeba, icyatumye bakeka ko ari byo yaba yiyahuje. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukomo w'Umusigire Niyitegeka Alphonse avuga ko ubuyobozi bwihutiye kujya ahari uriya mubiri wa nyakwigendera ubwo bwahabwaga amakuru n'abaturage. Yagize ati uko bigaragara bikekwa ko yaba yiyahuye kuko twahasanze ibinini naho yarutse kandi hanukaga byagaragazaga ko bifitanye isano n'ibinini, gusa inzego zibishinzwe nibo babyemeza. Avuga ko uriya musore ashobora kuba yariyahuye mu masaha y'ejo ku wa 4 ku mugoroba akaza gushiramo umwuka mu ijoro ryakeye rishyira kuri uwa gatanu. Uyu muyobozi avuga ko hari umuturage uturiye ririya shyamba wavuze ko ejo yumvise umuntu usakuza yajya kureba agasanga ari uriya witabye Imana, ariko ko yasanze yasinze kuko ngo yarimo yivugisha. Ngo uriya muturage yasabye mugenzi we kuva muri ririya shyamba ariko amubera ibamba, ahubwo akamusaba icyo kwifubika, undi arakimuha, ariko ngo yari yizeye ko naza gufata imbaraga aza kuva muri ririya shyamba. Niyitegeka Alphonse ati mu gitondo nibwo basanze umurambo uryamye hasi, bikekwa ko muri uwo mugoroba yari yatangiye kunywa ibyo binini. Uyu muyobozi avuga ko nyakwigendera ataratuye muri uyu murenge, akavuga ko nta makuru menshi basanzwe bazi ku mibereho ye, niba hari uwo bari bafitanye amakimbirane cyangwa ibindi bibazo byatuma yiyambura ubuzima bene aka kageni. Ndabashimiye cyane kuri mwese twabanye muri aya makuru atandukanye tuba twakorewe mu bitangazamakuru bitandukanye, kandi nshimire cyane n'itsinda rigari ry'abanyamakuru mu Bavu TV online ndetse no mu bavu.com baba bakoze akazi katoroshye kugira ngo aya makuru abagereho. Kandi namwe turabashimira cyane kuba mwaduhaye uyu mwanya wo kugira ngo mubashe gukurikirana aya makuru. Gusa icyo tukwibutsa no kugira ngo ugire uruhare muri aya makuru harimo kuba wadufasha gukwirakwiza aya makuru kugira ngo abantu batabashije kubona uburyo bwo kuyageraho nabo bayagereho. Ibi kandi bizanatuma natwe tumenya imibare y'abantu dukorera ku buryo bizadutera imbaraga cyane kugira ngo tujye tubaha ibintu kandi bifite ireme nk'ibi ngibi. Mukomeze rero mutugire inama, mujye muri comment mutubwire ibyo twongeramo n'ibyo dukosora kugira ngo tubashe kubagezaho ibintu binoze kandi bigendanye n'igihe. Mukomeze mugubwe neza cyane, mugire ibihe byiza. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka, kandi Umubavu rwose witeguye gukomeza gukorana n'abantu batandukanye, yaba bashaka kuduha amakuru ni murebe muri description harimo nimero ya telefone cyangwa se email, mutwandikire muduhe amakuru hanyuma tubashe kuyabatarira. Kandi rwose turashaka kugira abantu bazajya baduha amakuru hirya no hino, dore ko tumaje kugira umubare munini w'abantu bagenda batubwira bati twebwe turashaka kuba aba informa cyangwa se abantu bazajya babaha amakuru kugira ngo tubashe kugeza amakuru ku Banyarwanda. Turabashimiye cyane rero, mugire ibihe byiza cyane. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Bye bye.